hari impanuka zateguwe ziteguriwe wowe, hari ugukorwa n'isoni Satani yamaze kurema abiremeye wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana isinziriza intare zishonje n'uyu munsi iracyagira ibitotsi by'intare zikwasamiye. Ndakubwiye ngo niyo bahamagara bameze bate, Imana si umuntu. Hari ibirenge bikwirukankana ngo bigucogose, hari amaboko ashaka kugusumira. Ndagira ngo nature nkubwira ngo byose biri kubera imbere y'amaso y'Uwiteka. Yabonye urugomo ugirirwa n'abanzi bayo, n'abanzi b'umusaraba. Ndagira ngo nkubwire ngo ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Tugize umugisha noneho kongera kuganira namwe ku byanditswe byera. Nakanze Imana iducire kugira ngo tuganire. Iki gihe tubona uyu munsi hari igihe tutazongera kukibona kuko kijya kirangira. Igihe cy'umuntu kirarangira cyane, kirarangira bigasigara ari amateka. Kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza, n'uyu mwanya turi kuvuga ntabwo ari bo batwumviye. Yego, batwumvishe twasoje kuvuga. Yego, ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na mwene data Aniseti, tugiye gufatikanya kuganira ku byanditswe byera. Jene uri kudufasha kugira ngo bigende neza. Amen. Kandi ntago turi twenyine, turi kumwe namwe. Ni umugisha iyo turi kumwe. Turabibona muri comment, tubona ko inyigisho dutambutsa zubaka imitima ya benshi nk'uko bamwe bagenda babitanga mu buhamya. Rero reka tubwire bene data batarakora subscribe, ni uburyo bwiza bwo kumenya ikiganiro cyagezeho, twese tugafatikanya kuryoherwa. Rero niba waryohewe, reka tugusabe wibigumana wenyine, ahubwo bisangiza abandi kugira ngo twese dufatikanye kubaka ubwami bw'Imana. Amen. Ubwami bw'Imana ntabwo tuzabwubaka twabugezemo, ahubwo igihe cyo kubwubaka n'uyu munsi. Imana ishimwe. Hanyuma rero reka tubasabe n'ubundi aho muri dutegura imitima, dusabe mwene data Aniseti atuyobore mu isengesho kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya tugiye kuganira ku iri jambo ry'Imana, ibintu bya Pastor Mutesi bitara uri muri situation imugoye, bitaraba mu makuba runaka too much cyane. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu mwanya dushaka kwifatikanya nawe gusenga, kandi dusenga Imana ihindura ibintu. Imana ishimwe. Gusenga Imana ihindura ibintu. Hari igihe tuvuga Imana mu buryo bw'amagambo. Yego. Ejo nari ndi kuganira na Marcel tuvuye mu iteraniro ahantu hamwe. Twari twagize umugisha wo kuba mu giterane nyuma ya saa sita. Hanyuma tuganira ijambo, twibukiranya ukuntu abantu benshi batubwiriza ijambo ry'Imana bakariduha ari ibyanditswe byera byiza kandi koko by'umwimerere, ariko iryo jambo ntirigire uruhare mu mpinduka zo mu buzima bwacu. Yego. Twumva dusenza Imana tuyisaba kutabwira abantu ibyanditswe kuko nabo babisoma, ahubwo kubabwira ubuzima buri mu byanditswe byera. Mbyifurije na Jene kwizera uri kudukamera, kuko kuba kuri kamera ni umurimo umwe ukorwa na buri muntu wese wize gukamera, ariko kugira inyungu y'ibyo akora. Yego. Bikorwa n'umuntu watoranyijwe n'Imana gukoreshwa icyo gikorwa arimo. Yego. Abantu rero baduteze amatwi, ndagira ngo dusengane Imana ihindura. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi mbere ya byose ubanze wumva Imana nk'iyawe. Yego. Ntiwumve Imana ya Niseti. Imana ni data wa twese. Ubwo ari data wa twese rero nta kibyarirano na kimwe kuri yo. Twese turabizera. Rero reka nsabe umuntu uhuze. Iki kiganiro nushaka ntucyumve niba uhuze. Ariko umuntu uhugutse, wumva hari impinduka ukeneye, ndagusaba gusozanya natwe. Amen. 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 Kuko amasengesho ntabwo bayavuga. Yego. Barayakora. Ndagira ngo ntuvuge rero gusenga, ahubwo ubikore. Dusengane. Marcel yaransabye gusenga, ariko ndumva nshaka ko tuganira tugasenga nsoje. Tugasenga nsoje. Hari abantu babigize imihango, imigenzo, ngo mu materaniro ngo turabanza tugasenga,
twasoza tukakira korari, Yego. twasoza tukiyakira, tukakira abashyitsi, twabasoza tukongera tugashyiraho indirimbo, twasoza tukumva ijambo ry'urufunguzo, twasoza bagatura, Yego. twasoza hakajyaho umwigisha w'ijambo rirambuye, twasoza ubwo bikaba birarangiye, Tugatanga amateraniro amatangazo. y'umunsi akaba ararangiye hakajyaho amatangazo. Ntabwo nshaka ko dutwara Imana nk'Imana y'imigenzo cyangwa Imana y'imihango. Yego. Iyi Mana tuvuga ni Imana ibasha gucecekesha intare Yego. ntizitontome, kandi ikaziha n'ibitotsi Daniyeli amanutse mu rwobo. Reka tuvugane n'umuntu duteze amatwi. Hari intare zari zikwasamiye, Yego. zishobora kuba zarasonzeshejwe n'abantu cyangwa se zarasonzeshejwe n'iminsi zirimo, ariko zisonzesherezwe wowe. Hari n'urwobo rwacukuwe, rucukurwa n'abantu ku bw'umugambi wa Satani, rugambiriye wowe. Yego. Hari impanuka zateguwe, ziteguriwe wowe. Hari ugukorwa n'isoni Satani yamaze kurema abiremeye wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana isinziriza intare zishonje, Yego. n'uyu munsi iracyagira ibitotsi by'intare zikwasamiye. Amen. 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 Imana iracyafite ibitotsi by'intare zikwasamiye. Imana ibasha kudohora iminyururu iri ku maboko ya Petero. Yego. Iracyagira imfunguzo z'amapingo yose n'imigozi yose waboheshejwe. Imana ibasha gukiza umurwayi umaze imyaka 35, iracyagira ikorero, iracyagira aho ikorera imiti yo gukiza. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbibutse, wowe urwaye ushobora kuba utanafite n'urugingo, ushobora kuba urwaye indwara idakira. Eloma dahoria epesa edra. Ushobora kuba indwara urwaye ari uburozi wahawe, ushobora kuba bituruka ku myuka mibi. Ndagira ngo nkwibutse ko bakuroza uriho, ntago bakuroga utariho. Ukuroga uhari rero si uteye ubwoba nk'uwatumye ubaho utari uhari. Yego. Bivuze ko ubuzima bwawe buri kurwanywa n'ibindi biremwa, ariko Imana yatumye ubaho yo si ikiremwa, yo ni umuremyi. Ndagira ngo tubanze dufatikanye kwizera iyo Mana. Yego. Sibyo, twizera iyo Mana. Imana itanga urwandiko rw'agatanga kambere rutari urw'itorero, urwandiko rutuma Imana ireba mu ijuru natwe ikatubona. Hari ahantu utari registre mu gitabo runaka washakaga kuburi, hari kampani washakaga kubukoramo. Ndagira ngo dufatikanye gusenga Imana irema. Imana ishimwe. Ahubwo wowe urumva ari ibiki ushaka ku Mana? Urumva ushaka kuba iki? Ushaka kuba nde? Haleluya. Amen. Urumva ushaka kuba nde? Mu kubaho kw'Imana harimo ubushobozi bwinshi. Yego. Sinzi umuntu uguhagurukiye, sinzi umuntu ukurwanya. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ibona amahanga nk'umukungu gufashe ku munzani, Yego. ngo iterura ibirwa nk'iterura akantu gatoya. Amen. Amen. Ngo kandi amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi. Yego. Ninde ukuri imbere ku buryo afite imbaraga zishobora kugukura umutima wizera Imana? Imana mwavuganye ntabwo yaka audience abantu. Yego. Ntinagisha inama umuntu. Ndagira ngo umuntu dukurikiye uteze amatwi, dusenga n'Imana itari iya pasiteri. Yego. Ntabwo ari Imana ya bishop. Ndagira ngo dusenga n'Imana y'imbabazi. Imana nyirisi n'icyubahiro, nyirisi n'ijuru, Imana nyir'ubwami budashira. Ari mwene data uri off camera Donatien, nawe tumuhaye ikaze. Yego. Imana ngira ngo tuganireho ni Imana iduha ubuzima ku munsi w'urupfu. Yego. Ni Imana yateguye ubucunguzi ikabamba Kristo Yesu kubera twe. Sinzi ntiwifate ku rugero abantu bagufataho. Yego. Ntuniyumve ku rugero wiyumvamo, ahubwo wiyumve ku rwego Imana ikumvamo. Kubera iki? Imana yashoye ikintu kiruta kugira ngo jene kwizera yakira agakiza. Imana yashoye ikiguzi kiruta jene. Yego. Ntabwo Kristo dufite ntabwo angana n'amasezerano twahawe y'ibizatubaho. Yesu arabiruta. Amen.
Yesu araruta amazu mwasezeranyijwe, araruta amamodokari, araruta amadigiri, araruta amanasiyonarite, araruta. Uwo niwe ngira ngo dusenge rero. Imana ishimwe. Uwo niwe ngira ngo dusenge. Marcel yaransabye gusenga ariko ndumva twasenga dusoza. Ntacyo, reka dusenge nyuma. Ahubwo Anise, itangiriro ry'umuntu no kubaho k'umuntu birazwi. Yego. Tuzi ko ni igitaka Imana yabumbabumbye ikirambika aho ngaho kimeze nk'intumbi. N'ubundi yari intumbi. Irangije igihumekeramo umwuka wo mu mazuru. Haleluya. Umuntu ahinduka umuntu muzima, abaye ubugingo buzima. Yego. Inkomoko y'umuntu iramenyekana, iramenywa. Nubwo abantu babihakana bakavuga ko umuntu yavuye ahandi, ariko twebwe abizera, abemera Imana, twese tuzi inkomoko y'umuntu. Hanyuma inkomoko y'Imana, n'uyu munsi niyo ngerageje kubishaka mu bwenge bwanjye, numva hari insinga zigiye gukoranaho. Mba numva ngiye kwiruka kuko sinzi uburyo yabayeho, sinzi icyayiremye, ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko ari Imana iriho, kandi akaba ari Imana ituye inyuma y'ibihe. Ni Imana itaba mu gihe, ibaye mu gihe Imana itagengwa n'ibihe, ahubwo Imana iri inyuma yabyo. Ndagira ngo nibutse abantu bari kutwumva ko Imana itagira saa sita. Amen. Amen. Igira saa sita. None nta nubwo igira ku wa mbere ngo ni umunsi w'akazi. Imana igira no ishimwe. ku wa gatandatu ngo ni igihe iruhuka. Ntigira no ku cyumweru ngo ni umunsi isengaho. Ni Imana itarabyaye, ni Imana itaravutse nk'izindi mpinja, ni Imana itararemwe. Kubyara kwayo ni ububasha bwayo butandukanye n'ubw'umuntu, ko Bibiliya iravuga ngo yatubyarishije ijambo. Ni Imana ivuga idakoze mariage, hanyuma isezerano ryayo rikarema umuntu hatabayeho raporo sexuelle. Umuntu yuzuye umwuka. Ni Imana, aka kantu reka tukavuge. Ni Imana ifite umwihariko. Kuvuka kwa Kristo niwe muntu wenyine wavutse mu isi utagira inkomoko n'isano ku mugabo. Ntafite sogokuru, ntafite nyirakuru. Yesu ntagira se, nta gisekuru cyahanagira. Ni ukuvuga ko ari unique. Yesu ntagira nyirasenge, ntagira se wabo, nta sekuru. Ni ukuvuga ngo nta mugabo yitirirwa, ariko abamwizera turamwitirirwa noneho. We ni uwacu. Rero ubwo budahangarwa n'izo mbaraga, uyu mwanya wo gusenga, sinshaka ngo ubyumve nk'inyuguti ubifate nko kubumbura umunwa. Iyi ni action, ni igikorwa kirimo intambara yo gutera. Sinzi izina ryawe, ntabwo umuntu udukurikiye ntabwo tuzi izina rye, nta nubwo tuzi komara la situation urimo, sibyo? Ariko turabizi neza ko uri kutwumva. Turanabizi neza ko uri kumva ko turi kuvuga Kristo Yesu. Amen. Ubwo rero tutazi ibyawe, twebwe ububasha bwacu bugarukiraho kukubwira, ariko ubw'Imana bwo buratobora bukamenya, bukamenya ibibazo byawe, bukamenya izina ryawe, noneho bukamenya n'umwanzuro, bukamenya n'uko bigenda. Ndagira ngo nkubwire ko igeno ryawe ntiriri mu biganza by'abantu. Reka nibutse umuntu ukora akazi runaka, ntabwo kubaho kwawe ari shobuja, si n'umushahara. Kubaho kwawe n'Imana yakuremye, kuko shobuja gukoresha uriho. Imana rero yagushyizeho, ifite umwanzuro muri byose. Imana ishimwe. Noneho iyi Mana rero iraryoshye. Imana itagira inkomoko mu isi, Imana tutazi uburyo yabayeho. Sinzi niba ari umwanditsi wanditse aravuga ngo ni Imana yihagije. Nayo niko yavuze. Yego, ni Imana yihagije. Ubundi iyi Mana tuyivugaho iki? Imana umva ukuntu Bibiliya yavuze. Yaravuze ngo yimana amazi amapfa agatera, yayatanga akubika isi. Umva ukuntu Bibiliya yavuze ku Mana. Yaravuze ngo ni Imana ivuga, ijwi ryayo ryonyine rigahindisha ibirimi by'umuriro hejuru y'inyanja. Imana ni Imana ikura guhorera mu nyanja, umwuka wo mu mazuru wayo. Umwuka wo mu mazuru ugahuha amazi yatembaga akema nk'ikirundo, imuhengere muri nyina w'inyanja hakavura. Iyi ni Imana ifata inyenyeri zose ikazita amazina. Ni Imana ifata ibicu
ikabimanika iriya hejuru aho uri hose wabireba ukabibona. Yego. Ntituzi umugozi ubifasha utuma bitamanuka ngo bihanuke. Yego. Ni Imana ibika amazi y'imvura mu gipfunsi cyayo, ipima uburemere bw'ay'inyanja ku rushyi, Yego. ijuru ryayo iriteza intambwe y'intoki, noneho isi iyirambirizamo. Ibiri mu isi byose Imana ibisomesha ibitekerezo byayo. Bibiliya iravuga ngo byose biyigaragarira nk'ibyambaye ubusa. Amen. Imana reka tuyivuge. Okay. Anise, Imana si umuntu. Imana si umuntu. Yego. Imana ntabwo ari umuntu sinyogosenye wakuvuzeho ibyiza cyangwa ibibi. Si sogokuru waguhaye 8 cyangwa uwawukwambuye. Amen. Imana si umuntu. Ntabwo ari uwagutereye kashi kuri visa, si uwagutereye iki n'iki. No. Imana si umuntu. Ntabwo ari uwaguhaye irangamuntu. Imana si uwaguhaye perimi. Abo bose barabikoze. Imana ibaha umugisha. Iyo Mana ibaha umugisha. Ariko Imana yo si umuntu. Imana si umuntu. Ndagira ngo mbabwire iki. Imana niyigenze gahoro ntitinda kugera aho yajyaga. Niyo yihuse ntiharenga. Ndumva nabwira umuntu uduteze amatwi, nakubwira ngo ugurura umutima uvuge ngo ngenderera Mana. Amen. Imana ikugenderere. Ikugenderere. Igitondo kimwe yigeze yagenderera Obededomu, iza ari Imana irakaye. Ariko igeze kwa Obededomu iraseka, irishima. Haboneka umugisha, ibwami bacitse igikuba. Ni Imana izimya umuriro mu itanura ry'umuriro ugurumana. Abawucanye ukabatwika kuko bo barabizi ko batwika, ariko abawucaniwe ukabazimana ukababera amafu. Imana ishimwe. Bivuze ngo ibyago urimo n'ababigennye n'ababiteguye naho bizabera Imana ihafite uruhare. Ndagira ngo nkubwire ko umwanzuro wawe ufitwe n'Imana. Ndagira ngo dusengane, sinshaka gutinda. Imana si umuntu. Amen. Kubara. Igitabo cyo kubara. Ndanezerewe bene data. Igitabo cyo kubara, igice cya 23. Umurongo wa 19. Imana si umuntu ngo ibeshye. Amen. Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye. Simbasha kuwukura. 21. Ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo. Ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo n'umwami wabo. Bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Igihe cyategetswe aba Yakobo n'Abayisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Imana ishimwe. Amen. Aya ni amagambo ya Baraki na Baramu. Baraki mwene Sipori ahamagaye Baramu ngo aze kuvuma Abisiraheli. Ntabwo tuje kubwiriza muhumure, turashaka gusengana n'ubwira ijambo naryo riryoshye. Kubavumira iki? Hari abantu muzi icyo bari bagiye kuvumirwa, ngo ni ukugira ngo batanyura mu gihugu kubera isezerano rimwe, ngo aho banyuze haba habaye ahabo. Icya kabiri cyari gikuye umutima umwami w'Abamowabu, nuko yari yarumvisha iby'amateka n'imirimo Imana yakoranye n'Abisiraheli. Bageze kuri Yorodani, amateka yose yari yarayumvisha. Amateka yarayumvise, arangije aravuga ati aba bantu ntibanyurire mu gihugu, bavume Imana ibange ibarakarire. Ndagira ngo nkubwire umuntu uteze amatwi ijwi ry'umukanguzi, reka mpindukire mbwire Marcel, reka mbwire Jeanne Kwizerana n'Iseti numva. Imbere yawe hari abantu bari kurwanya aho uri kujya. Ikintu gitangaje, bo barahazi kuko ntibari mu rugendo. Bo barahagaze, wowe uri kugenda. Bazi aho uvuye nk'uko uhazi, bazi iby'Imana yakoze kuko warabivuze biranagaragara, ariko aho ugiye bazi ko uzanyura kuri bo. Hari abantu bafite inzira yawe badashaka kuyiguha ngo utambuke. Nguhanuriye uyu mwanya nkubwira ngo nabagashaka buhake. Ndakubwiye ngo niyo bahamagara bameze bate, Imana si umuntu. Imana ishimwe. Imana si umuntu. Amen. Hari abantu bajya batwima ibitugeza mu masezerano, ukajya gushaka visa ukayibura,
kugira ngo usezerane n'uwo mwashakanye bikanga, kugira ngo ubone permis definitif reka da, kugira ngo ubone permis provisoire reka da, kugira ngo ubone diplome reka da. Ibyo byose ntabwo aho bari bari kujya, ntabwo ariho bavumiwe, bavumirwaga hagati y'urugendo mu nzira. Ndagira ngo nkubwire ko Jeune Kwizera ufite inzozi z'ibyo ushaka kugeraho. Mbere yo kubigeraho rero hari amagambo wavuzweho. Yego. Hari abahawe ibiraka byo kukuvuma. Ubu hari abantu bagira ibiraka byo kurara badasinziriye bacuragura. Hari abantu bagira ibiraka byo kurara ku rubyaro rwacu, kuko bazi neza Imana yagirira neza. Amen. Bazi ineza y'Imana kuri wowe, barayizi. Bazi neza bizagenda biti ku munsi warenza aho bari. Imana isohoje icyo yavuze, isohoje icyo imaze kuba gutambutsaho. Ubundi bari kugutinya bateye ibitugu. Bari Satani ari kugutinya bateye ibitugu. Baramu abwira Baraki, aramubwira ngo Baraki mwene Sipori we, umva, Imana si umuntu. Imana ntizigera yicuza. Icyo yavuze kuri Mariseli kizasohora. Icyo Imana yagambiriye ku itorero ryayo izagikora. Icyo Imana yavuze ku gihugu cy'u Rwanda izagikora. Imana si umuntu. Umuntu atungwa n'amazi, amasoko yakamye Imana ibaho. Umuntu atungwa n'ibiryo, inkono itabize, imbabura itafashwe, Imana iriho. Rero twebwe turangirana no gushira kw'ibiri mu isi, ariko Imana ihoraho. Ubwo Imana ihoraho rero ikunyujije aho bangaga kurenga. Amen. Peloma edehoria. Hari igihe abantu baducira akarongo bagasirinya, bakavuga ngo uyu muntu ntazarenga ku wa mbere, bakaguha uburozi n'iminsi yabwo, bakagena igihe uzapfira. Barama aravuga ngo ngwino ubamvumire. Batanyura hano bakahafata, batanyura hano hakaba habo, batanyura hano bakahagirira umugisha, batanyura hano bakazamfatana ubutware. Baramu baramubwira ngo turaguha ibiguzi. Hari abantu batuguririra ngo batware umugisha wacu. Baramu aravuga ngo reka mbavume. Apfukamye Imana iramubwira ngo hoya, nabahaye umugisha. Yinginga Imana, aka kantu karantangaje. Yinginga Imana arayibwira ngo mbabarira mbavume. Imana iramubwira ngo bariya n'ubwoko bwanjye. Hari abantu batuvumye, batuvuma no mu izina ry'Uwiteka ariko badakoreshejwe n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko hari abantu batuvumaje bakanavuga mu ndimi. Hari abantu batuvuma bakanabihimba mu indirimbo. Bitwaje ubutware. Hari abantu batuvuma bitwaje ngo hari umushumba nzi wajya kujya kuvuma umuntu akavuga ngo uzapfuturitse ngo ndi umushumba ahamagawe n'Imana. Ako kanwa nk'aka Baramu, ndavugana n'umuntu wese unteze amatwi. Imana ikimya ubutware, Imana ikimya ububasha. Hari abantu batuvuma bakatuvuma mu buryo bita ko bwejejwe. Urumva, bakatuvuma mu buryo bwitwa ko bwejejwe, bagafata Imana nk'ingome kuri twe, bakayifata nk'inshuti yabo igiye kutugomera. Batanaherukana nayo, tuvuma badaherukanye nayo, bataza amakuru. Nibashaka babe banaherukayo noneho. Munyarwanda yaravuze ngo inuma y'inyamugisha itora mu itongo ry'uyihiga. Iyo ni inuma. Naho ubuzima bw'umunyabugingo buba no mu buzima bw'ababisha babo. Na Mose yakuriye kwa Farawo. Ndagira ngo dufatikanye gusenga. Impamvu tuvuze ibi kwari kugira ngo wumve iki kintu cyonyine ko Imana si umuntu. Umuntu aguha inka yakamwa cyane akayiroga. Umuntu aguha isambu yakwera akayigutegeramo. Imana si umuntu. Mu Kinyarwanda baravuze ngo ukiza umuntu ijisho bwacya akarigukanurira, umuhanagura ikimwira akakigusiga. Imana si umuntu. Bibiliya ivuga iki? Pawulo yaravuze ngo menye neza ko mu mahanga yose umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Hari amahanga Imana yakubonyemo abantu batakureba. Hari imirimo yawe Imana yashimye abantu barayigaye. Hari ukwitanga wagize. Niba ture yawe Imana irayizi, kugaburira abashonje Imana irabizi, amasengesho wakoze kugira ngo itorero ry'Imana ritere imbere Imana irabizi. Ndumva ijwi ry'Imana riri kuvugana nawe, niritanga impinduka, si ukugira ngo wumve gusa. Imana yahaye agaciro ibyo wakoze abantu batamenye. Iha agaciro n'ibyo wakoze abantu bamenye. None kugendererwa n'Imana bibaye ubu. None irakwituye.
kugendererwa n'Imana bibaye. Amen. Reka nkubwire ngo amarembo yawe aragenderewe. Amen. Reka nkubwire ngo inzu yawe irasuwe. Ndagira ngo nkubwire ngo imvugo yawe igeze mu akanwa kawe. Imvugo yo mu kanwa kawe igeze mu matwi y'Uwiteka. Kandi amatwi yawe agiye kumva imvugo y'Imana. Amaso yawe agiye kubona gukora kw'Imana. Abantu barwaye mugiye gukira uyu mwanya tuvugana. Hari imbaraga zo gukiza, hari ubutware bw'Imana. Abantu bari baraguye, hari abantu bagiye kubyuka, hari abantu bagiye kwatura agakiza. Uyu ni umwanya wo kugendererwa n'Imana. Baramu wagutegeye mu nzira kugira ngo akuvume utaragera muri Kanani yawe. Acogoreye imbere y'Uwiteka bitamubujije kuvuga. Yego. Ndagira ngo nkubwire ngo Baramu wahamagariwe kukuvuma. Yego. Utaragera muri Kanani yawe. Aravumye. Aranavuze. Yego. Ariko bifasha ubusa. Acogoreye imbere y'Imana atacecetse. Yego. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba warumvishije amajwi yafate nk'aya Baramu, yafate nk'aya Baraki, ariko ugaruke. Aranguruye ijambo rya nyuma aho ubuhamya Baraki. Aramubwiye ngo Imana si umuntu. Aramubwiye ngo yabahaye umugisha. Noneho ntegetswe no kubahesha umugisha. Akanwa kakuvumaga kagiye guhinduka kakuvuga neza. Amaboko yakwimye agiye kuba amaboko agutegera kandi aguha. Imana irakunyagiye. Ibyo wanyazwe biri mu bantu Imana ibizanye bihuta. Urubyaro wabuze ruje ruhagatiwe. Umugisha wari warabuze ujuzanye n'ibyangombwa byawe. Amen. Amen. N'inkuru zawo ntawe ubiceceka. Dusenga n'Imana kandi ndasenga muri ubu buryo. Hari umuntu wirukankanwe igihe kirekire. Hari ibirenge bikwirukankana ngo bigucogose. Hari amaboko ashaka kugusumira. Ndagira ngo nature nkubwira ngo byose biri kubera imbere y'amaso y'Uwiteka. Imana yabonye ibi biganza byakuboshye, byakuzinze, byafashe urubyaro, byafashe iterambere. Imana yarabibonye. Imana yabonye ibirenge by'abakwirukankana ngo baguhate. Yabonye urugomo ugirirwa n'abanzi bayo, n'abanzi b'umusaraba. Ndagira ngo nkubwire ngo ibahindukiriye nk'uko yahindukiriye amagare ya Farawo. Imana ishimwe. Pelima ndihoria edenance edrai pelinga nima ehosa pelikosandonima ehoria. Imana ihindukiriye ibiganza byari bigufite. Bene ibiganza baguwe nabi no kugufata. Bene ibirenge bikwirukankana. Imana ibambazemwo umuvuduko. Imana iguciriye inzira ababisha bawe batazanyuramo. Amen. Imana yarebye uburwayi bwawe. Unihira imbere y'amatwi y'Imana. Imana irumva. Urembeye imbere y'amaso y'Imana. Imana yarakubonye. Ndagira ngo nkubwire ngo inkoni wakubiswe Imana irazireba. Ubukene urimo Imana irabubona. Nyire y'amaso akureba, nyiri ibi biganza byakuremye, nyiri aka kanwa kakuvuzeho, nyiri umwuka wera wuzuye, nyiri ubugingo bwagucunguye, ahagurukiye kukurwanirira. Ntabwo Imana izemera amaboko y'abanyabyaha ahora ku mwanda w'abakiranuka. Mana turagushimiye. Turagushimiye Mwami. Ibi biganza byahitamishije abantu nibibakurweho. Ibitugu byumve birekuwe. Umugongo urekurwe, izi ngingo zirekurwe, amaraso arekurwe. Kanseri na sida turabiganirije. Diabete na hypertension turabiganirije. Byose izi ndwara zose tutavuga mu mazina kuko izina ryazo ntirikiza, rikura umutima. Izina rikiza ni irya Kristo. Turabiganirije. Tuganirije konte yasinziriye. Tuganirije ibiganza bidakora. Tuganirije ibirenge bitagira inzira nzima. Tuganirije umuntu utagira intebe yicaraho. Tuganirije umuntu wariraga amaso atabonaga ibyiza. Akanwa kavugaga inkuru z'incamugongo, amaso agasohorezwa n'umuborogo. Umwanya w'ikirori hazaga ikiriyo, umwanya w'ubukwe hazaga gupfusha. Uyu mwanya turabiganirije. Nibihindukire byakira urunyurane rw'ibihe kuko kugendererwa n'Imana birageze. Imana si umuntu izuye ku munsi wo gupfa. Imana si umuntu yubatse ku munsi wo gusenyerwa. Imana si umuntu ikomeje ku munsi wo kurekwangwa. Imana si umuntu ituramiye ku munsi wo guteraganwa. Imana si umuntu igihe cy'umuraba ntiwibucyashye. Imana si umuntu igihe cy'urupfu nibwo izuye, igihe cy'amarira nibwo itunejeje. Turagushimiye Mwami.
uyu muntu wari warabuze ishusho y'ubuzima bumuriho kandi aburimo, kubaho mu buryo budafite igisobanuro, abantu bakatubona bingana n'uko badutekereza cyangwa uko inyuma tugaragara, imbere twarashize. Sura umuntu wacu wo mu ibanga, sura Mariseri wo mu ibanga, sura Jene Kwizera wo mu ibanga, sura Aniseti mu ibanga. Operation y'Uwiteka ibanza ikorwe bucece, udusane, utwubake mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu babona igihagararo cy'abantu bakifuza kumera nkabo, nyamara wababwira ubuzima bwo mu ibanga bakiruka babahunga. Mwami Nyaguhora ku ngoma, aho guhungwa, ijambo ryawe ryaravuze ngo umuntu kwizera ntabwo azategera amahanga ngo amuguze, ahubwo amahanga azamutegera ibiganza ngo ayagurizeho. Turasabye kugira ngo Imana ihindukirire ubukene n'ubutindi buri mu ngo zacu, ubukene n'ubutindi buri mu bizera, bukene n'ubutindi n'amadiforce ari kwirukanka mu ngo z'abizera. Turahamagarira Imana kuyarebaho. Baraki yadutegeye mu nzira, atanga ibiguzi kwa Baramu ngo tuvumwe. Hari Baraki wavumye ubukwe, hari Baraki wavumye inzu, hari Baraki uduhejeje mu bukode, hari Baraki utumye tutagira ibikoresho, hari tutumvwa, hari Baraki utumye turira, hari Baraki utumye dusaba inzira kandi dufite aho tujya. Mwami, batinze hakurya, babunze inzira, babura inzira kandi Kanani yari ihari, Kanani yari iteguye. Hari office warayigennye, hari urugo wararugennye, hari umwana waramugennye, ariko Baraki yitambitse mu nzira. Wigeze ubwira Yesayi, uramubwira ngo Yesayi ndaguhamagaye ndagutumye, Uziya aramwitambika uramukindura. Umukinguye, Yesayi yandika atanga ubuhamya, aravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nibwo nabonye intebe y'umwami Imana. Hari amaso akeneye kukubona, ariko Uziya aritambitse. Hari amaso akeneye kubona Imana, hari ibirenge bikeneye kugera muri Kanani, ibiganza byacu bikeneye gusarura inzabibu, ariko Baramu na Baraki baritambitse. Tolebelia nima ehoria pelikosandoria kosa ede emini mandia hosa. Mu izina rya Yesu, Baramu witambitse utuma tutagera mu masezerano yacu, tumukubitishije imbaraga z'umuzuko wa Kristo. Baraki utuma tutabona Imana, ni wowe ukwiriye kumuha ubuhamya bw'imirimo ugambiriye gukora, akabona no kugirirwa neza n'Uwiteka. Mana Nyaguhora ku ngoma, si ubwa mbere ukora, turabizi. Hari Baramu watumye uyu muntu aba mu gihugu nta documents, hari Baramu watumye duhora mu manza, yaratuvumye atuvuma turi ku gikanani, ayanga kuduha inzira. Dusabye inzira yacu, inzira itugeza mu rugo, inzira ituma uyu mukobwa ashyingirwa, inzira ituma uyu mubyeyi uyu mugore abyara, inzira ituma uru rugo rwubakwa, inzira ituma uyu muntu yicara mu gihugu wamusezeranyije kubamo, inzira ituma amahoro y'Imana aboneka. Dusabye inzira. Baramu yarahagaze ngo batagenda, ariko urangije uramubwira ngo nyuranye ururimi. Tubwiye Baramu wangaga gutera visa, tubwiye Baramu wangaga gutanga imfunguzo, tubwiye Baramu wangaga gutanga umushahara, tubwiye Baramu wari waratumye urubyaro rutaza. Turamubwiye ngo hindura ururimi. Uwiteka aragutegetse Baramu we. Imana nitegeka uyu murozi aba ari uva mu inzira, nitegeka uwatunyaze kuba ari utugabira, nitegeke mu izina rya Yesu. Imana yategetse Baramu, uramubwira ngo bahesha umugisha. Uwavumaga hesha umugisha. Ibiganza twaririragamo byadukoreshaga uburetwa, iriba ryari ryarakamye, umugezi wadusumanaga ugahurura, ni wo Uwiteka Imana ahinduye amariba yo kunyweraho mu izina rya Yesu. Iriba rivuye mu mugezi wasumaga. Haleluya. Hari icyo namenye, ujya wubaka urugo bitabaye ngombwa kusenya urwari ruhari. Ushobora no guhindura ururiho, ujya utanga umugisha umuntu atimutse mu gihugu. Ushobora kuwuduhera aho turi, ujya utanga n'amafaranga umuntu adahinduye akazi. Ushobora kuduhera urwunguko mu byo dukora, ujya utanga imibereho umuntu atapuguretinze degree yiwe. Bijya bishoboka ko umuntu kuri certificate wamuha imibereho akabaho. Bijya bishoboka ko umuntu adahinduye ubworozi yatunga atunganirwa. Bijya bishoboka ko umuntu ataguze inka nyinshi yashira ubworo akabona amata. Birashoboka. Bijya bishoboka ko Mwami Nyaguhora ku ngoma ubutaka duhinga aribwo waduheraho ibigega. Birashoboka. None uyu mwanya akanwa katuvuze nabi ka Baramu nawe ariko kaduhesha umugisha. Turagushimiye Mwami. Wari uryamye ku gisasiro cy'uburwayi, amaraso ye niyumvemo ubuzima, magufwa yakomere, umubiri we wongera usubizwe mu buzima. Turagushimiye. Ibyo ntiwananirwa kubikora, warabashije kuzura Kristo.
ibyo ntiwananirwa kubikora, kuko turabizi ko no kubaho ni ubuntu bwawe. None uyu mwanya twifatikanyije n'abizera kugushima, twifatikanyije n'abantu bakiriye impinduka z'iri sengesho kugushima. Ni kubw'ubuntu bwawe none n'iteka ryose, amen. Marise, Imana si umuntu, Imana si umuntu, Imana si umuntu. amen. Umuntu wumva wari ufite icyifuzo kikugoye, wumva wari ufite ibibazo bikugoye, Imana ishimwe, genda ujye gushimira Imana. haleluya, Genda utange ituro ry'ishimwe, uvuge ngo Imana ikoranye nanjye, amen. uvuge ngo Imana igendanye nanjye. Uwumvaga ubuzima wumve kurama, uwari ingumba wita umwana izina, uwari umukene uvuge ngo ndatunze, uwatahaga iw'abandi utegura uko iwawe hasa, mu izina rya Yesu, kuko duhawe guhindurirwa amateka n'Imana ihindura ibintu. Imana ishimwe. Ni ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose, amen. Ijwi ry'umukanguzi.